Ankavaliana trano eto Karabana amintsika tsirairay avy indray amin'izao Zoma mahafinaritra be izao Zoma andron'ny fitiavana fa 17 ny volana febroary araka ireny famantarana ireny ihany koa dia hiavaka trano ny fiarahantsika eto amin'ny destination malagasy izany hoe destination malagasy spécial Saint-Valentin nasaina manokana mihitsy reto artistantsika reto misy ny efa mpiaraka amintsika misy vao hoe sambany ihany koa dia za mino sy manantena fa mbola afinaritra mihoatra lavitra noho izay fiarahantsika niaraka tamin'ireo artista maromaro tamin'ireny farany taona ireny dia tsy izy izany fa ny président ozy izy naman'izay seisa dia izay ny lehilahintsika eto aloha izany hoe atambatra telo mirahavavy izy amin'ity androandroany ity dia ny andriambavilanitra Rebecca ary Anisette miarabanareo telo mianadahy. Ya, faly miaraba anao zay ary faly miaraba antsika jiaby koa zegny mpizaha zegny agnaty tokantrano. Mbola tsara Mirna. Mbola tsara Anisette. Mbola tsara antsika jiaby agnaty tokantrano zay mizaha émission Destination Malagasy ato amin'ny Record TV. Rebecca. Karakôry olo jiaby, joyeux Saint-Valentin. Dia miaraba olo jiaby. Bonjour Mirna, bonjour tout le monde. Reo ny vahintsika handravaka an'izay hoe fiarahana eto amin'ny fahitalavitra Record Madagasikara atao anatin'izay hoe Saint-Valentin zay mety hoe vao manomboka aloha dia somary mangingina kely izay efatra mianadahy fa efa azoko an-tsaina hoe ahafany ity fiarahana ity Saint-Valentin izany hoe hibahana kokoa amina resam-pitiavantsika ao seisy araka ny teneniko teo hoe atambatra telo mirahavavy loha ianao mety aminao pare tsisy problème tsisy problème maître Rebecca manina Jolany aty averiko hoe sitrany ahay sa hoe aizandray ny ahita Anisette Rebecca Mirna telo be zao maro masiro zay le nendrasako zay anyany zay aleoloha ampifantarina ny tokantrano satria vao sambany ihany koa ny raisiko teto amin'ny destination malagasy any seisa izany iza marina dia afitaizany nanomboka dia matoa ianao tonga eto manko dia misy zava-baovao zay seis donc fa matetika raha zegny mipody question zay fa seis tsy azo fa César zegny tegna agnarana César fa c'est isso zegny nom pseudo nakany indesiko tamin'ny zavonira tamin'ny 2012 zany commence nihira donc fofoesiko tsy ataoko lava be loatra nihira za bako amizay nagnano production produire artiste zegny satria za sady nianatra zegny en même temps za nagnano la musique or zegny parentena tsy de d'accord loatra matetika anao agnano zegny tsy mahasoa zegny tsy eto dia za zegny nano fianaragna fô dia teo amizay za vao hoe bon za kofa vita master tonaka teo za fitapakevitra za se lancer amizay en tant que hoe artiste tegna hoe chanteur zegny fa za teo ny produire artiste fô ina mampiavaka an'le hoe aminao manokana ina ny hitanao fahasamihafana hoe teo aloha matetika manko ny olona mamokatra artiste dia matetika tsy dia samy seho fa nefa ianao matoa ny safidy hoe anao artiste amizay dia olona masamy seho ihany kay zegny mihitsy natombola raha fa za zegny tamin'ny voalohany rehetra za mbola helihely za fa tia la mozika zegny za tia mitsinjaka presque kasikasika la mozika jiaby zegny presque nataokotako aby danse ny tegna tiavako taloha dia aveo za nanjary nihira dia za zegny karaha fa zatra miakatsehatra zegny karaha hoe na za à l'école zegny ohatra misy fête amin'ny fin d'année scolaire za fa zegny matetika mitariky namako zegny mitsinjaka amin'ny sur scène et tout dia karaha fa hoe raha igny zao karaha fa nataonanakahy fa adignako satria le mandeha fotoagna za nanjary tsinjatsinjaka eky za nanjary za zegny marina nataoko nagnano dessinateur za teo taloha dia efa adignako zegny le fait hoe za ty ne natao an'ny raha ty fa nanjary variagna tagnatin'le prod ndraiky zegny za dia à un moment donné je me suis dit hoe za ty ne bon anagnako le talent dia pourquoi pas dia nitesteko fa za zegny tsy tegna hoe niamby ny gloire be hoe za tsy maintsy malaza fa za fo mivolagna zegny amin'ity taogno 2023 ty za au moins tokony mba misy raha hely vitako dia izy nandeha dia izy vita araka n'ilay hira mihitsy ok mbola hidirantsika mahakasika ny seisa zay satria raha ny fanontaniana momba anao aty amiko dia maromaro fa ny zavatra tsikaritra aloha rehefa mandray artiste ohatr'izao dia eo anao miresaka dia za variana be mialatsiny aloha fa nararoatra amin'ity fa 17 ny volana febroary ty aiky ianao rehefa miresaka dia tsara be tsaratsara ny za mihira
Efa ohatr'izay mihitsy sa rehefa niditra tato anatin'ilay carrière musicale amizay dia tsy maintsy hovaina kely ny Non, zany rehefa geste. misarosaro makaraha zay volagna fa tefa naturel le raha Zay le terme-na donc c'est pas za zegny mahita le raha ratsy fa olo mahita le raha charme donc c'est pas ça de faut charmer-nao eto ok ary tsy hiala lavitra fa ho atao amin'ny anisette indray nanao ahoana le piqûre mamay sa tsy mamay Mashiro machine le piqûre i anisette rehefa amin'ny réseaux sociaux an'io so ihany seisa fa tafiditra anatin'ny job Job rehefa avy eo tena hidirantsika iny resam-pitiavana iny fa aleo ho anay mpanaraka an'ireny kilalao resaka mozika ireny moa dia tany no tena nahafantarako an'izany anisette zany dia tamin'izany ianao efa hoe namiratra tahaka ny Rebecca anisany hoe nandray anjara tao anatina hoe fifaninana-kirina reo mirahavavy fa iza zany no tena nanosika ny anisette raha ohatra ny essayisany parents tsy dia d'accord loatra amin'ilay mihira fa tsy dia makaizy io fa raha ny zavatra tsikarotro sy ny zavatra hitako dia lava tongotra nefa ny anisette mahakasika an'izay mozika izay izany nanosika le tamin'ny ino naresy lahatra anao hoe bon aleo andeha hira fa tsy anao top modèle na mannequin na amin'ny alavana Merci alors napetraka fanontaniana zegny za ndraiky mitovitovy amin'olo jiaby donc satria matetiky zegny olo manontany karaha zegny izy koa anao navy amin'ny raha raiky ataonao matetiky zegny raha fa tianao rango faela igny no matetiky ataonao anao koa fa be karaha zegny ataon'olo jiaby dia za zegny karaha olo jiaby koa za zay tezegna tamin'ny vafa zegny rango ta l'église ndray tamin'izay mbola hely tagny zegny efa tia mihira mandeha miakatra ambony ary mihira l'église zegny akendriky ny antomboany tamin'ny voalohany tagny dia taty afara amizay sady mandeha l'école miakatrakatra klasy ambonimbony hely na amin'ny district misy zahay tamin'ny tanànanay tagny tamin'ny be tagny misy concours des champs madinidiniky regny fa presque anisette foagnarana regny olo jiaby amin'ny tany jiaby satria zay concours des champs misy za fa magnano ary tsy maintsy mandresy dia misy koa raiky zegny efa diana mihitsy tanatin'ny région diana mihitsy le concours superstar zay tamin'ny 2000 tsy tadidiko 2000 firy zegny dia Ambilobe koa nahazo an'le raha tamin'izay fotoagna mbola za mbola anao koa zegny midika fa tiako la musique sady mianatra zany dia nafaka baka amizay nianatra ta Diego tamin'ny université ta Diego tary mianatra za fa ila musique ty zegny tsy haiko mahatonga izy ty zegny anjary dérange fiainana nakata tsy nambelako zegny la musique io sady mianatra za dia après agny fo za tamin'ny université na regny pazapaty fa regny fo zao fa mbola za mbola tamin'ny be tagny tamin'ny ray aman-dreny tagny zegny tsy afaka nagnano zigny vosiaka hely satria fianarana anao ataova fa tsy io fa mety ndraiky mihira à l'église volagnin'ireo aminaka fa za zegny sitrisitriky mandeha karaoké igny tsy haiko maditribitry mandeha karaoké regny zegny satria igny le tsy foeko la musique dia tagny tamin'ny université tagny za vo afaka tsy milefa moa zany fa afaka hoe nandeha nanokana amizay dia nandeha nagnano fazapa misy taontaoko zay na Allemagne agny izy agnisan'ny manoagna za izy hoe alô taova pazapaza faninao tao izy tonton Narcisse coucou izy izy agny en Allemagne agny isaka za mandeha agny matetiky izy faly be izy satria agnisan'ny nanoagna za izy dia vita amizay pazapa igny forany ambesa zaho za na ino asa ataoko na ino za tsy maintsy hira fo koa fa vita pazapa igny fo condition-naka ndraiky hatramizay hoe après pazapa satria igny efa tiako rangoela io amizay za vo manomboka amizay mamoaka hira vita pazapa amizay namoaka hira raiky zay za mbola tadidinao le hira ray tamizay volagn'olo misy René Lemoine zay manager organisateur international lay zay izy niara-niasa taminaka tamin'ny voalohany zay hiranaka voalohany zay dia après amizay itoizany ndraiky vadiko mihôty amizay le raha karaha zegny vady mashiro dia zegny zegny nanomboka eo amizay zay hoe miaraka magnano le raha tsy za raiky tsy izy raiky fa zay hoe zegny miaraka mifanohana zay zay amizay raha
Ok, zay natonga ny Anisette tato anatin'ny tantaran'ny mozika. Ny Rebecca tsy resantsika intsony satria efa diso fantatritsika loatra raha ny lalany teto amin'ny destination malagasy sy ny fampahafantarana azy fa vonina tsara Rebecca maly fanontaniana mahakasika ny resam-pitiavana avy eo. Mbola milalao fitiavana foana Rebecca hatramin'izao. Tsy afaka miala amin'ny fitiavana fiainan'olombelogno. Fiainan'olombelona. Tsy misarika. Eny ary. Misy antony amato manontany an'izay satria somary za mino hoe tsy dia hoe mafy loatra e. Fa matoa reny navoaka publika reny dia tsy maintsy ho hazavaina amin'ny olona reny ary tsy mafy loatra. Tsy resana. Seisa. Sao dia adiniko ity zavatra antaniko ity mialohan'ny hidirantsika amin'ny resam-pitiavana. Inona ho any dikan'ilay mongo? Mongo? Satria ohatry hoe isaky ny mahita anao dia izay foana ny ao an-tsaiko. Izy zegny mot africain. Mot africain zegny le mogo avy eo sexe. Le sexe. Le sexe, c'est tout. Mogo c'est sexe. Tokony asoriko zany le hoe isaky ny mahita mongo dia ianao hoe satria ke diso zany le zavatra nieritreretiko. Igny zegny nieritreretinao par rapport au mogo. Ay, izay ny sens-an'ilay Le izy. sens de mogo zegny sexe. D'accord. C'est un peu moins de 18 ans, mais voilà. Hein? Ok, mahitsiko. Non, fa bon, le fotoa to le hira moa zegny tsy dia tegna hoe avy amin'izay loatra fa resaka fitiavana fa zegny idirana. Fa pas trop hoe sexe trop vulgaire. Ouais. Vu que moi je suis romantique donc Na ny fomba iresanao anazy raha tafiditra tsara mihitsy ianao. Izao raha iresaka eto dia mety hoe leo antsika koa ny mpijery. Fa leo aloha asiana clip tsirairay avy any aminareo dia hira-pitiavana no antsika an'izay clip izay dia aleoko Rebecca anao ampisaintsika misafidy voalohany hoe inona ilay clip avy amin'ny Rebecca? Hira-pitiavana. Hira-fitiavana avy amin'ny Rebecca. Misy hira naboakako faran'izay agny, titre anazy Manigny. Natambatambako hira jiaby slow nataoko letra izay, na le vaovao na le taloha, plus le interprétation, Manigny mafehy jiaby. Manigny titre anazy. Manana le olo-tiana, samy manana le taloha. Manigny olo-tiagna. Izy io ka olo-tiagna tsisy hoe le taloha le agnatin'ny raha fa le olo-tiagna zegny relation zegny tsy voatery milamigny foana ndraiky mikorontana izy koa tsy positif raha volagny izy tsy positif jiaby fa misy négatif misy positif fa manigny zegny mafehy azy. Manigny. Ok, hifindra ato amin'ny Anisette indray tsika, resam-pitiavana. Hira-pitiavana. Hira nakaniboaka farany igny koa. Anisette tiako anao. Tiako anao. Yeah. Le olo tianao. Atolotra ho an'olo jiaby zegny. Lahatsika ranomasina rony any ty mahita raha zio. Mahita an'ilay clip, ino mahatonga n'olo Fotony hira io zay masiro azao. Anao zay na tsisy olo tianao, anao mivadiky ngoma tsy anao ngoma zova anao fa masiro raha zio. le raha jiaby ataonao donc masiro e. Jiaby, à chaque fois zegny Anisette manano raha tsy haiko na izy mikorana amintsika masiro jiaby. Masiro jiaby. Ndray ary tsy hay hoe mbola tsiro ohatr'izay ihany koa ve ny atao amin'ny seisa sa nahoana raha tonga hoe hira-pitiavana. Masiro eky na tsy masiro fô naka zegny hira farany koa presque hira farany baka aminay jiaby. Fotony Saint-Valentin raha spécial surtout ho an'olo mifankatia dia nanokagna hira raiky za spécialement pour le Saint-Valentin. Titrany Kitutu. Avy amin'ny mot hoe kitutu. Teny ampovoany eto zegny izy kitutu magnano fatanitany zegny. Satria an-tena zay koa fa tia magnano n'importe quoi. Izy fotoagna tena magnano raha tsy fataon-tena. Na anao zegny fetanao olo igny mampijaly anao, magnano raha tsy mety, fa nefa ndraiky tsy midika ke olo igny magnano raha mamparary anao ke tokony hialanao. Fa mety misy raha tokony amboarigny hely fô zay agnatin'ilay fitiavana. Zay zegny raha boakako agnatin'ny clip nakavy niboaka kitutu io. Le histoire zegny hoe agnaty relation tsy maintsy misy haut et bas, misy ambony ambany. Nanasana jery anazy zao dia zao. Dia tonga dia warahantsika zao izay hiran'ny zareo telo mianadahy zay. Indrisy moa fa ny tena tsy artiste dia aleo aloha mpitazana sy mametra fanontaniana ihany sady izay ihany no hitako mety amiko aloha raha amin'ity andro anio ity. Dia rehefa avy eo amin'izay tena hibana tanteraka ao anatin'izay hoe resam-pitiavana izay tsika dia arao hatrany ara-fandarana.
Ie, ataka ny mazatra moa rehefa fetiny eto amin'ny destination malagasy dia efa fantatrareo fa tsy lozana sakafo e. Dia reto artiste antsika reto tsy avelantsika mandeha maina ohatr'izao fa tsy maintsy hoe raha vahantsika izay hoe sakafo ny toerana raha teo ihany koa mahafinaritra. Raha toa tsika tamin'ny farany taona tamin'ny fiatombohan'ny taona tany amin'ny Little India tany Kasumanga dia amin'izao fotoana izao tsika tia tsara lalàna indray miaraka amin'ny responsable izay eo ampovoany Anisette sy Rebecca. Miarahaba anao? Ia, faly miarahaba ny destination malagasy dia faly miarahaba anareo mpanakanto ihany koa miaraka amin'ny Irina. Ny mazatra moa rehefa eto amin'ny destination malagasy rehefa misy an'izao karazana sakafo izao dia tsara foana ampifantarina ny any an-tokantrano hoe iza aloha ilay miresaka aminay madame iza Madame Valsou. Madame Valsou anisan'ny responsable atao amin'ny Little India tia tsara lalàna. Zay. Ao ary tonga dia omeko anao indray fitenenana hoe ahoana indray mahakasika an'ireto sakafo reto mialohan'ny hinananay azy. Ia. Atombokontsika ato angamba izy ity ato misy ny atao hoe tandoori chicken. Izy ity cuisse de poulet mariné miaraka amin'ny sauce indienne zany fa apetraka anatina tandoro. Ilay tandoro charbon ilay izy dia masahana ao anatina karazana ohatrany hoe poulet grillé zany fa amin'ny façon indienne nanaovana anazy. Manaraka ato ny beignet de crevette tsisy tsy mahalala moa raha beignet de crevette zany menu européenne izy ity. Ny manaraka zeto chicken 65. Tsara mariana aloha fa ireto sakafo hitantsika eto reto zany dia entrée daholo. Fa ao ny entrée européenne dia ao ny entrée indienne. Dia ilay chicken 65 izy ity morceau ana poulet dia mélangena miaraka amin'ny sauce indienne ihany koa miaraka amin'ny gingembre. Manaraka ato ny chicken fish tawa fry zafady. Fish tawa fry io indray dia trondro. Izy io zany trondro filet ana trondro dia mélangena miaraka amin'ny farine dia endasina fotsiny. Dia ato ny chicken kadai. Ny chicken kadai. Ny chicken kadai indray dia izy ity karazana saosy maromaro no miaraka aminazy dia miaraka amina poivron. Dia ny amaranantsika azy crevette pané. Izany hoe mbola entrée fotsiny reto araka ny tenenao mbola ho avy eo koa izany ao manaraka. Tiako atongavana manko ao anatin'izay dia matetika ny olona rehefa mahita toerana ohatr'izao dia eo amin'ilay hoe olona ohatrohatry ny ahoana zany ny azaka amin'izao fa raha ny hitanay sy ny tazanetany amin'ny Little India Kasumanga manko dia raha ny prix anareo kosa aloha abordable. Dia misy fahasamihafany ve ilay aty amin'ny Little India aty tsara lalàna sa mitovitovy ihany ny sakafo? Ny plat indienne aloha mitovy daholo fa ny plat européenne zany zay samy manana ny azy dia samy manana ny prix. Isaky ny inona raha no misokatra ny aty amin'ny toerana dia ny Little India misokatra foana 7 jours sur 7 dia amin'ny fito maraina zay no misokatra amin'ny maraina tsy mihidy raha tsy amin'ny sivy sasany alina. Tsy mihidy raha tsy amin'ny sivy sasany. Izany hoe raha mbola handeha aty ny mpijery antsika ny tokantrano dia mbola tsy tara. Afaka tonga tsara tsy tara aty amin'ny hôtel Anjari dia ato amin'ny 7e étage no misy anay dia manasa antsika rehetra ho ato amin'ny Little India nandrana ny sakafonay tompo. Inona tena anisan'ny tombony mba hoentintsika mafisina ny any tokantrano fa tsy hoe akory hoe manao resaka ambony latabatra fotsiny ny anisan'ny tombony amin'ny sakafo ato amin'ny Little India zany aloha izy manana ny spécialité anay ny biryani spécialité anay dia mihoatra amin'ny restaurant indiana hafa any ivelany zany ny sakafonay anisan'ny tena tsara kalitao. Ok. Mankasitraka fananina mihitsy hoe nentina tiandray ny artiste sasany fa tsy nijanona foana ny Kasumanga tsika mba hahafantarana ihany koa hoe mbola matsiro sady tsara ihany koa raha ny sakafo izay hoe hoentinareo ato amin'ny ataonareo ato amin'ny tia tsara lalàna izay dia mankasitraka dia azotomana tokoa moa zany zay fa na mijery pause ny artiste dia manasa ny olona ivelany hafa zany raha hoe mba te hanandrana ny sakafonay dia afaka tonga aty amin'ny Anjari Hotel 7e étage no misy anay restaurant Little India.
Ie, dia makasitraka ny Madame Valson izy teo anisan'ny responsable mahafatifaty ato amin'ny toerana ihany koa dia makasitraka ny fandraisana mbola entrée fotsiny ireo araka n'izao tazanareo zao fa mbola ho avy eo zany no manaraka dia hanao ahoana reny mahakasika an'izay fa aleo tohizantsika indray ny resadresaka izay rana amin'ireto artistantsika ireto. Dia tohizantsika trano fiarahana dia matsiro na le fofole izy ara tena tsara be ke sakafo zareo tongava tegna manana programa hiverina koa tongava nda amin'izay antanitsika Rebeka satria rehefa manazava seista teo le resaka fitiavana tsy hoe manazava fa vao miteny an'le resaka fitiavana dia ohatran'ny somary misento kely foana Rebeka dia nahenona tantara somary ataoko hoe mavesabesatra tao anatina réseaux sociaux tsy mampaninona moa zany mamoaka an'izay satria hitany be sy ny maro le izy hoe resaka fanambadiana tany aloha tany dia mamela ay ianareo telo mianadahy satria andro ny fitiavana androany dia mba hiditra kely ao anatin'izay tontolo izay koa tsika mba hifantaran'ny mpijery antsika hoe ohatrany ahoana reto artiste reto rehefa ao anatin'ny fitiavana. Mahitsy be ty fanontaniako ty movie ny artiste tsy manana droit misaraka amin'ny vadiny na misaraka amin'ny olon-tiany reto satria matetika izay foana le commentaire hoe nareo mba anarany artiste dia nareo tokony mampianatra anareo dia avy eo nareo nefa no misarasaraka dia ahelinareo atao amin'ny réseaux sociaux mesy izy amaly alohan'izay hoe artiste zegny zay olo karaha olo jiaby fô manana fo nofo sy raha olombelogno normal manana émotion mahay miteny raha tsy tiagna mahay zay zegny karaha olo jiaby fô fa ny atao hoe artiste baka asa karaha asa jiaby koa dia hoe artiste fitaratra hoe afaka raisina fitaratra zahay fa zegny tsy mi-oblige zahay andeha ho lasa karaha machine na ho karaha robot zahay manana raha tsy tianay zahay miaigny karaha raha ataon'olo jiaby misy miady mivady misy milamigny fagnampody dia karaha zegny koa zahay zany hoe manana droit zany ny artiste hoe rehefa tsy rehefa tofoka dia rehefa tontolo loatra le izy dia leo karaha olo jiaby i anisette zavatra avoaka ny anisette rehefa ao anatina réseaux sociaux ny zavatra hita aloha tena hoe mahatsiro nama le fitiavana fa araka n'izay tenen'ny Rebeka zay hoe ohatry ny rehetra hoe misy korotana misy ihany aleo itsika hitodika amin'ny anisette le inona ny tena matsiro ao anatin'ny sa le fiarahan'ny anisette amin'ny olona mihitsy ny matsiro sa amin'ny fitiavana raha jiaby momba fitiavana donc masiro tsara mikoragna amin'olo tianao miaraka aminazy mipasser moment asa mandeha mitsangatsangana miaraka ndraiky izy karaha ataoko za zegny le mahita izy mihitsy mikoragna aminazy direct izy mihitsy zegny mahafinaritra za ty kofa repo misy alako baka an-tragnonay agny mandeha bureau-nazy ao mipetraka miharaka azonao le raha karakara zegny le mipasser moment avec olo tiako zegny mahafinaritra za dia koa za tia misongetaka za tia mikotra olo tiako amizay zegny tanao makadala izy dia izy tsy vita mamaly firy fa mitokitokiky igny raha karakara zay zegny laha tegna tiako boko amizagny misy raha hafa koa zegny masiro agnatin'ny zegny fa zegny izy koa fe le miaraka amin'ny tianao mihitsy zegny le mahafinaritra averiko amin'ny anisette ihany ty fanontaniana ty satria tamin'ny zoma lasa teo tsika nandray vahiny anankiray dia tsy iza moa zany fa mamareda dia efa nivoaka moa le resaka sady navoaka nay teto amin'ny fahita lavitra fa matetika rehefa hoe vehivavy dia artiste dia anao zany efa sehoanao publika hoe ino ny ramsehanao zao ino moa dia misy manao commentaire mihitsy hoe tony ve tapohan'ny fitiavana sa izy reriny mahay mity sa hoe ahoana fa nytika tongavana ao anatin'ilay fanontaniana hoe raha ohatra mamareda tamin'izay fotoan'izay no ny teny hoe manahirana ozy izy en tant que artiste ianao dia avoaka réseaux sociaux le fanambadiana na hoe le fiarahanao miaraka amin'ny olona ho an'ny anisette manokana ve tsy ahitanao problème le hoe satria
teo eo amin'ny placenao daholo ohatra ny vehivavy rehetra any ambadika any mba te hiaraka amin'ny job luxe anareo lehilahy job vao mahafantatra hoe raha misehany any isety ty dia ataony tout le moyen rehetra na mety hoe andravana an'izay sanatria akory hoe andravana an'izay fiarahan'izay aminaka manokana izy tsisy problème karaha hitako tsy jusqu'à jeudi rango 2019 tagny zany nagnano raha nataoko publication io jusqu'à 2024 2025 14 février 2025 mbola tsy endriky nanahirana za zegny izy jusqu'à jeudi karaha milamindamina fo za fa zo zegny fomba ny fitiavagna fo zegny adrako lehilahinao koa fa tsisy olo tia adrako miasalo aminaka manokana zegny tsisy problème aminaka zegny na magnangy jiaby Madagascar jusqu'à andafy tia hivady au contraire masirokolo zegny anao zio tia raha tsy tian'olo zala tsara raha anao koa fa tian'olo zegny aminaka zegny tsisy problème naka essentiel izy hitako magnaja za tsy ary nagnano adalagna aminaka za koa karaha zegny amina zegny fo zegny fa le izy aboaka réseau adrako na zay magnaraka lalagna fampitologno mihoroko tsisy problème réseau zegny tsy magnino zegny sa karaha koa Rebecca adrako zay ny hevitry ny anisette zay hoe tsy mampaninona anazy ry se isy raha ampifantarina ny réseaux sociaux ny fiarahana ho an'ny lehilahy ohatra ny somary manahirana ihany indrindra ho anareo artiste mety za zao mety ho sarotiny vao fantatra hoe iza raha ny tena ao ambadika an'ity se isy fanontaniana amin'ny tsy aboaka raha ho anao manoka tsy mampaninona anao ve mampafantatra amin'ny besiny maro hoe izy ny olona ny couple anao na izy ny madame anao En fait, raha zegny aminaka ça dépend. Asto homana sady arakaraka zegny satria tsika tsy misitrika amintsika raha zegny tsy miafigna amintsika hoe ny artiste misy étape zegny amin'ny fiainagna anazy amin'ny vie d'artiste nany eo le étapen'izy voalohany vo mangitry igny mahay mangitry fo soit izy mahay mangitry fo soit izy mijotro soit izy mahay mangitry ary plus izy mahay mangitry ataontsika agnatin'ny taogno araiky izy nalahy zegny ke fa naboakany surtout lehilahy volaniko za tsy volagna viavy baka tiany lehilahy fo na manambady matetiky na izy manambady tiany lehilahy anay vehivavy foana na dia efa misy olona miaraka aminay ara lehilahy karaha zegny lehilahy ya lehilahy zegny na fahitany misy lehilahy sasany na fahitany fa vadinao ary manomboka androany publieko amin'ny réseaux sociaux zany fa ninay lehilahy zegny en fait le viavy zegny ko mahita zay hoe le izy hitandreo masiny zegny problème ataontsika par exemple anao zao asa hitan'olo nandeha tamin'ny lalagna miaraka amin'ny copinenao olo tsy maintsy magnotany hoe copinany igny sa hazovy izy igny pas forcément zegny copinenao olo tsy maintsy mbola mipose question satria tsy officiellement le raha fa juste hitandreo masy fô olo zegny lasa agnatina embarras de choix hoe tsy marigny zegny fa izy ndraiky anao tonga dia efa niannonce aboakanao amin'ny réseaux sociaux hoe izy igny là le fotony anao baka tsy maintsy misy le olo micrush amin'ny tena zala tsy haiko lehilahy eto eto tsy maintsy misy zegny or nefa anao fa nabaribarinao amin'olo hoe za ty ne fa engagé possible hainy fanany anao ne olombelogno hainy fanany anao hoe tiany mety misy olo tiany agnasa zovy olo tiany ty au moins izy agnatin'ny question zay fa izy mandraky zay pour le moment na tsy ataontsika mandraky zay fa koa fa avy ne andragny olo fa micomprendre après hoe bon fa zay fa ampy zay nataony zay normal be izy koa fa nanambady dia amin'izao efa mivoaka zay zany mahatonga anao mbola tsy mamoaka aloha amin'izao pour le moment je trouve que ça sert à rien tsisy dika pour iny zegny agnatin'ny afficheko izy tsy tokony hidrika amin'ny asanaka pour le moment azony le raha zegny le tavolagny iny zegny tokony hiafficheko izy misy tombotsoa azoko ve sa agnanaovako buzz ve tsy hitako zegny iny raha tokony agnapitako izy karaha ohatra hoe zay ny proof tediaviny hoe tena tia anatriko ianao se isa dia avoa tsy tianao mariny satria izy mila proof tsy ampy izy zegny proof ataoko izy andavanandro fa mila proveko agnatin'ny asako ny asa ndraiky ny fitiavagna baka tsy mifangaro na ny olo ataoko ny artiste ivelany noho nyreo tsy afa magnoatra mahatonga reo hitan'ny paparazzi jiaby mikasiky fiainagnandreo fa normalement nareo tsy rabaribarindreo nenao zany tianao hiavaka mihitsy hoe rehefa artiste dia aleo hijanona amin'ny artiste za tsy manakina olo mahay olo miaraka aminaka hoe anao mahay atra anisette mahay Rebecca mahay fa ça reste là fa tsy miakatra amin'ny asa agnaty réseaux sociaux zegny isy ny publier hoe ty
jamais. Fa za mbola tsy mahay a. Anao mbola tsy mahay. Peut-être un jour. On sait jamais. Ok, allez. Ça sert à rien aux izy séis. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant satria hoe inona ny idiranao anazy. Zany hoe fa mipetraka mihitsy ny tiany voalohany hoe bon ohatr'izao ny zavatra misy dia ohatr'izao ny. Fambara izy amin'ny aloha zegny le raha maky tsara mako fitiavagna mako communication. Ilaigny zegny tonga dia efa volagna mialoha anao hoe asanakahy ty pour le moment antsao anao mieritreritry tsy tiako anao. Koa tsy aboako akoato tsy midika zegny hoe tsy tiako anao. Fa au contraire tiako anao. Fa tsy raha remarqué que taloha na tsy tataoko hoe za mbola tsy nagnano vie artistique fa juste olo tsotra. Za ny compte perso naka ataoko agnatin'ny compte perso naka sarinay eto fa io olo zegny en fait plus izy baribarinao olo plus olo tia androbaka anao. Zay manko le Plus anao hain'olo manana diamant amin'ny tagnanao plus olo tia agnendaka anao. Yeah. Ohatra ataontsika par exemple zegny raha amin'ny tagnako ty hoe ataontsika diamant sécurité rô. Hein? De za tsy mivolagna amin'olo fa diamant ty. Sûrement olo mbola manontany ino amin'ny tagnany gang diamant sa fôpy la. Fa anao direct volagna anao zandriko ty. Diamant ty hitanao. Les gens vont savoir diamant. Anao zegny anao misy nampafantatra amin'olo hoe vonoaza. Ça le truc. Et karaha zay koa ataony fitiavana. Anao misy zegny magnajabaka tegnanao hoe ty lelanakahy am'le volagniny Anisette tiany lelanany tianao jiaby. Tsara ne zegny. Hoe vadiko tian'olo. Fa à un moment donné anao tsy maintsy mail fô. Hoe tsao losin'olo agny raha misinakahy. Anao koa tsy mail fô tinamezanao raha masirinao izy. Tonga baka samy amin'ny raha tokisany. Za karaha ataoko zao agnaty relation za zegny za tsy mavozo ninino. Tsy midika hoe za fa nanjary pire, tsy midika hoe za fa nagnino, fa matoa izy zegny, ohatra mamitika za, choix-nany zegny. Fa za tsy andeha hiasa loha isan'andro ka hoe ino raha atao mivady savasava téléphone nanjiaby non. Za tsy magnano zegny ary za tsara misava nanomboka tamin'ny taongo 2022 za fa tsara savasava raha agnatin'ny téléphone-n'olo miaraka aminy. Zany hoe nisy lesina vorainao zany natonga anao hoe nanomboka tamin'ny taona 2020 mais matotro fô izy izy Rebecca. Fa tsy voinao fa izy bako. Iverena kely ny atao amin'ny Rebecca. Nisy an'ireny karazana publication le hoe nisy fisarana niaraka tamin'le olo tianao teo aloha dia amin'izao ve ianao misy lesona zay voarainao tao anatin'ireny sa? Maro feky lesona voaraiko tamin'izegny. Hoe oui. Avelantsika Mandinika raha andeha valiako baka za io. Mandinika anao? Anaraka hira aloha tsika? Agnarahira Anaraka hira tsika. Inona ny hiratsika manaraka indray Anisette ho atolotritsika ho an'ny mpijery hira avy any aminao? Hira baka aminaka? Oye, tiako Lela Job Lela Job Anisette. Lela Job Anisette, seis. Bon. Naka lango. Ah non, voilà, non, il n'y a pas de clip. En tout cas, on va revenir non pas sur Mougou, Mougou parce que voilà, Saint-Valentin. Chieko navismanak nazik pengen ci nakasak nga narom razing. C'est bien. Ken Rebecca, hira malô zay évoqué Valpantagna. Agnatin'ny fitiavagna volaniko zegny misy positif misy négatif de samy vita. Samy vita. Satria tsika hikoragna fisaragna igny ke alefa samy vita. Ok, da hoaro arahantsika reto mozika reto dia avy eo tsika verina indray. Dia tavaverina soamantsara tsika rehefa avy nanaraka an'ireny clip mahafinaritra be izay nirahana tamin'izy telo mianadahy ireny dia ndao mino fa efa avy nisotro rano tsara navelako sakafo tsara mihitsy aloha Rebecca dia Mahio satria izao tsika amin'ny raha vavy vao tafiona taorianan'ireny misy moa ny teny hoe buzz misy ny teny za manko rehefa misy vaovao mahakasika anareo artiste anareny resaka mahakasika andriry Anisette mahakasika andry Seisa dia misy mandeha hoe nandray ty mirina dia zay ko andraso rehefa tonga ilay fotoana iarahana aminazy dia hoentsitsika ny fanazavana mahakasika an'izay fanontaniana tiako apetrako amin'ny Rebecca hoe buzz ave sa tsy buzz. Araka ny teneninao teo hoe artiste ma karakory afaka manana droit misaraka na ino tegna marina zegny.
dia za zegny tsy dia agnisan'ilay olo tia magnano buzz izy koa remarqué an'andreny Facebook za donc farany tsy tia magnano raha fataoko akao magnano blagy magname conseil amin'ny resaka fitiavagna dia ankoatran'izegny musique-nakafo afaka ataoko fa matao za nagnano izy igny misy antony c'était bien réfléchi avant de le faire fa tamin'ny voalohany zegny za tsy tia agname explication feky satria vao mitenanao hoe tsy buzz dia agnazava za tsy nahavita andeha agname explication nizaniza satria za responsable ny fiainam-pitiavagna anahy c'est ma vie dia olo volagna izy koa privé nagnino naboaka teto le tiako aboaka baka naboaka igny dia anjaran'andre mandrendre tsara tsy mandrendre tsy magnino fa le erkan'le niaignako tamin'igny naboakako tamin'igny zao azo lazaigna mba fa manintsinintsy donc rano zay afaka mikoragna amin'izay za hoe tsy buzz le izy fa tegna raha niaignako marigny karaha zegny vu andreny zavatra ny sepasere satria hoe andron'ny feton'ny mpifankatia isika dia zay le miteneniko any Rebecca teo hoe misy amin'izay hoe arany karazana ohatry ny hoe satria manko ty resakantsika androany ty tena natao resaka ho an'ny rehetra ihany koa ary andraisan'ny any tokantrano karazana ohatry ny hoe fanapa-kevitra na hoe conseil ihany koa mahakasika an'izay hoe resam-pitiavan'izay hoe misy amin'izay avy karazana ohatry ny hoe inona zany ny lesiny satria mbola miverina foana le fanontaniako hoe satria na Yanisette na Rebecca mitovy hevitra zany hoe tsy mitovy hevitra tamin'ny CIS amin'ilay hoe asio Facebook réseaux sociaux le resaka fiarahana dia efa anisan'iny zavatra iny ve dia mbola anisany anapa-kevitra ihany Rebecca hoe le fiarahana manaraka eo indray mbola ho asio ihany za ndraiky maloha tsy andeha isitrisitrika eraka amin'ny olo tiako amin'ny lalagna kasi ena fanody zay amin'ny lalagna andre fanody za tsy indray manko mba hafy iny fa le hoe fampahafantarana mihitsy hoe hito indray réseau amizay za mbola misalasala hely satria raha fisaragna voily même pas non presque un an donc zay taogno araiky zegny e taogno araiky mety mbola agnaboaka fô za koa fa tena tsara be lohanaka fa pour l'instant ndraiky koa fanody zay amin'ny lalagna fanody fa le amin'ny réseau zegny mbola ataoko miambigny hely ia amizay ndray magnontany zomazy fa izy ndraiky maloha raha azoko volagny izy lela joby lela joby lela joby zegny raha azoko volagny maloha sy papa hely ina ny ambadikiana lela joby misy tezitra be zao misy malahelo be zao satria manko genregenrenao zao ohatra hoe misy le olona le fotsy reny hoe mialatsiny andramosiany Yanisette fa rehefa eto ihany koa dia ny artiste ny olona rehetrarehetra fa tsy voatery hoe atolotra ho an'ny lela joby rery ihany hoe tonga dia entitra be mihitsy Yanisette hoe lela joby efa tramboloka chance feky zegny lela fotsy izy io ndraiky couleur fa toetra zegny tegna important aminazy fa tiagna volagny amin'ny lela joby koa ny lela gasy magname valeur atsika gasy kamaroantsika gasy zegny joby dia zegny apetraka le raha fa bon raha zegny fanavy amin'ny couleur lela joby igny raha malaza dia zegny fa magname valeur atsika gasy koa tsy maromaro ihany reo olona fotsy tezitra aminao rehefa chaque fois ianao miteny ro mandefandefa message aminakao ino volagny zay ty zegny tsy olo aminao zay zegny hoe aminao indrindra manko magnano karaha zegny rô fa anarô zakiva tsika anarô azalatsegna malandy malaza bogosy fa lela joby zala shirunda dika zegny malandy malaza bogosy dika zegny koa fa manana valeur anarô manao koa anarô malandy dika zegny samy tsara zegny fa samy amin'ny goût-nazy quoi on respecte le goût ok efa nisy fotoana ve CIS nanao kitoto tamina resam-pitiavana matetiky ohatra bon kitoto maro nakotantsetsika edy bon le tegna le natao grave volaniko tegna kitoto nataoko voalohany tamiza nidriky tegna ty relation sérieuse za tamizay classe de troisième lycée yeah. Ah bon? Mbola collège moa zegny mbola collège voilà troisième za fa niaraka tamin'olo première année zokizoko moatra zoky lavitra e ataontsika kokoa donc izy relation sérieuse nataoko voalohany tamin'ny fiainana zegny zao fa afaka kitoto raha tsy mety raha karaha zegny edy e inona le tsy mety le hoe mbola satria manko en fait on va pas se mentir za mbola olo mbola collège kone mbola voangala BPC tamizegny izy fa olo première année universitaire dika zegny izy fa andeha karakara avenir anazy fa nefa za ndraiky
za mbola varagna amiko dance-naka raha karaha zegny. Bon, le raha au final hita fô izy naharitry environ 4 ans karaha efa. Ensuite ban ray aman-dreny tsy maintsy tsy d'accord amizay pourquoi na za sûrement za matoky fa ray aman-dreny tsy maintsy vola ino ma raha anao tsy kely karaha io nefa anao tokony efa ikarakara zay zao raha nataoko agnisan'ny kitotoa. Dia rehefa taty aoriana zany tsisy an'izay tsony. Mbola magnano fô. En fait le izy mba fianaragna. Vanao voalohany afa koa le raha mavoanao am'le magnaraka. Ary le kitotoa tsy midika hoe à chaque fois hoe anao magnano folie fa ataontsika ohatra hoe asa zegny ataontsika par exemple ray aman-drenao volagna aminao anao tsy mahazo miboaka eky fa juste le fait hoe anao tia hita olo tianao igny anao mbola miboaka fa raha tsy mety izy efa kitotoa edy raha ataonao am'zay. Inona no tena anisany hoe karazana fanabedesana na itenenana seisa lava foana indrindra hoe rehefa ianao tafiditra fantatry nireo ray aman-dreny hoe liditra tao anatin'izay resam-pitiavana izay satria misy ireo ray aman-dreny na hoe mananjanakalahy tamin'izany andro miainanao zany anisany tena sahiran-tsaina indrindra hoe no mitaiza zazalahy ankehitriny za koa mahita hoe na zazavavy ihany koa ary fa hoe mba hifampizarahantsika eto ny sekre hoe mba na olo-kendry anseisa amin'izao hoe misaotra ny neny ihany na misaotra ny dada ihany no anatin'izay fa fibedesan'izay. En fait izy ty ny tegna marigny peu importe ray aman-dreninao na hibidy anao nagnano karakory na popoiny amin'ny kakazo anao na angalany meso anao ty ndraiky ty koa tsy magneky jamais parce que ohatra fô le mahavy anao zegny misy mako bon misy zaza karaha nagnano ray aman-dreny domination trop loatra karaha dominegna loatra zegny le zaza hoe za tsy mila zegny ataontsika misy viavy mananjanaka viavy izy tia lehilahy araiky de tegna sakanagna tegna za tsy tia izy za tsy mila io epoka tsy fatao amin'ny zaza zay tsy fitaizagna aminakahy manokagna fôtony zay tsy nataony ray aman-dreny zay zegny taizagny à l'américaine zay zegny mamanay volagna aminay bon anareo koa misy olo tia anareo za mila izy midriky ato hitako hoe io fa tsy amarinao hafa indesinao aminakahy hafa indesinao karaha zay zegny mila misy hoe ty igny zegny vita zegny fampitsodrano, ok, afaka araiky, ty koa mama araiky vaovao e. Ah, pas? Ah oui, c'est comme ça. Ah bon? Igny mampisy jery zaza, satria magnino, ils seront surveillés. Parce que non, ary mianatra reo amin'ny fiainagnandreo. Zaza ne, ataontsika resaka, hitrika amin'ny resaka sexe atsika. Misy ray aman-dreny manakana, zaza tsy mahaza magnano sexe karaha io koa ataony fô. Tsisy raha hainao aby. Anao an-tragno, izy mandeha mianatra, afaka magnano zay raha tiany atao izy. Tsisy raha afaka ataonao feky. Tsika baka zao mikoragna réalité, za tia réalité raha marigny fa misy. Tsy afaka sakananao izy. Fa ny raha tokony ataonao cadrenao izy. Karaha ataony raha volagniny lafouine hoe ny zaza am'izao tsy fivolagnana mihitsy hoe aza magnano réseaux sociaux anao. Au contraire ampanaova izy. Fa anao mila io mizaha izy. Tsy mety papera karaha io tsy tsara. Ampianarinao zay saignin'ny zaza ne karaha ataonao mampianatra anao à l'école. Mifampifôtra be mihitsy fa tsy mitovy oui, c'est comme ça. Na tsika taloha karaha zegny koa fa le fitaizagna tsy mitovy. Atsika vampopoko. Fa ny tsika vampopoko ndraiky nampiovantsika fa zaza zao ndraiky tsy karaha zegny. Ny zaza fa misy nindreo zio ty fitaizagna fa tsy sakisakanana. Zany hoe anseisa manokana zany ilaina le hoe fanomezana liberté ho an'ny zanaka raha toa hoe tafiditra ao anatin'izay resam-pitiavana izay. Liberté provisoire. Liberté provisoire. Zany hoe izy mahazo liberté fa misy règle koa. Fa tsy le tonga de fa sakisakanagna be hoe anao tsy mahazo magnano zegny. Ary surtout misy ray aman-dreny tsy magnambela mihitsy hoe na andeha izanamagna le zaza tsy ambela. De le raha izy be tadidia fa tsy maintsy izaha izy. Satria izy le mbola hely fa na izy magneky anao hoe ok, d'accord, za tsy afaka mivoaka. Fa le raha izy avy amin'ny taonina anao tsy commence mitady vola nefa mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny, mbola toko ray aman-dreny baka no tegna tompony règle am'zegny, izy mbola midicté règle. Kanefa anao fa mivolagna bon za nefa misy paranakany agnatin'ny tragno ty za fa magnano donc je fais ce que je veux mandeha boîte za aloha izy mianatra boîte zegny de izy mbola hely to zay izy efa tokony hiasa agny izy mandeha boîte mamandroka retour d'âge aloha izy fa zatra de au moins hainy migérer zay koa fa mikaiky namany za de any tsy afaka hely fa anao ne koa dominer ny rehetra parce que hoe anao fa aty afara vao tafiditra agnatin'le resaka karakara igny sarotsarotra aminao ny miala satria hitanao masiro izy amin'ny fotoagna tsy tokony hampasiro izy eky.
Ok, mankasitraka anao lina be zay telony rahavavy ioky hoe lina koa ny tany tokantrano tany zay no mahatsara nyity fandaharana destination malagasy ity satria ho an'ny rehetra na ny ray aman-dreny mahazo ny zanaka mahazo indrindra ao anatin'izay resam-pitiavana izay anisay tao ateo nisy fotoana ny teny le tany am-piandohana tany hoe za mbola tsy nahazo alalana dia mbola tsy afaka nihira tsara le hoe afaka nanao concours zay tianao atao tao anatina resaka la musique ianao zany le anisan'le somary narahana maso akaiky ao anatin'ny fanabeazana satria misy fotoana ianao ny teny hoe misy fotoana izay mandeha miboaka mandeha mangalatra lalina mandeha karaoké concours de chant regny zay mangalangalatra lalina zegny zay amizay misaute la fenêtre azavay tsara mihitsy inona no natonga an'izay kofa mandry ray aman-drenay zay misaute la fenêtre andeha magnano concours de chant satria izay zao le tafiditra satria tsy tiandroboka zay andeha nefa zay tia andeha le raha tianay dia za amizay mitao zandroko za aloha fa tsika volaniko fombiasa romandry biafinay moramora la fenêtre zay karaha zegny satria aminay zegny mila mivavaka tandrema zao tsy mahazo mandehandeha amin'ny lehilahy tsy mahazo miboaboaka tsy mahazo mandehandeha boum de gène tsy mahazo miarakaraka ndraiky camarade hoe bon misy raha tegna karakaraha raha volagny contraire hely raha volagninao igny zegny hoe misy tontonay masiaka be zay magnamety efantsofigny zegny anao fa anisanazy fanamezana za fanamezana satria zegny tegna hoe mandeha l'église magnano lamba lava hitanao apetrapetraka karaha zegny nefa azony raha ty zay tiako tian'regny azoko saran-tsaigny mpanao ndraiky lamba lava zegny de zegny za zegny talohany za karaha jio ty zegny zegny akendriky zegny le tagny fa izy zegny misy lafiny mahatsara izy aminaka manokana zegny misy lafiny mahatsara fa zanako tsy ataoko zegny za tsy andeha igniagna zanako anao tsy mazio izy fa zay mikoragna tsara karaha nambarany karaha nambarany six zegny fa izy zegny misy raha azoko tsoagna fo zegny agnatin'le fagnaraka tsy hoe magnametsiny ray aman-dreniko za eto fa misy raha azo tsoagna zegny agnatin'le raha misy raha fo mipetraka agnaty ary koa tsy nataondreo karaha igny aby za mety mbola tagny fo fa vembagny fa nanaovako adalagna anakazy igny mbola la musique mbola izy raha vilaomako tegna amizao fotoagna zegny fo zegny fa tsy hoe nivadiky nandeha nagnano makorely ary sagnatria mialatsigny amintsika jiaby amin'le mot karaha zegny vocabulaire za koa mahita hoe le culture tsy mitovy tsy haiko hoe seisa zao moa aveza raha tsy madiso za baka maro mandia any ambanja dia ambilobe maro mandia zany tegna marigny zegny fa agny zegny nahaizazan'olo azy lelany ambanja manafiny ambany volo zay d'accord fa za ndraiky fa ela petraka teto tatana za fa retry 1999 za fa teto edy 99 fa petraka teto edy ok zay zavatra tsikatry manko am'le fanabeazany ray aman-dreny sy le hoe resaka fitiavana le kolotsainy ohatra ny hoe ny any amintsika avaratra sisy mety avancé kokoa par rapport ny eto avotany ohatra fa bon zay izy zay Rebecca za koa maro leçon resaka tao mikoragnanjare take igny fa nampiavaka hely ninay fô za tsara nisaute la cour ndraiky nisaute la fenêtre mamako zegny tegna souple be tamin'ny resaka musique tegna le maditra marigny taloha zegny nampisy jiro zany za zegny fitambarany raha volagninjare roa igny nataony mamako taminahy mamako tsy sarotiny za mihira feky fa raha nampiasa loha mamako anao koa andeha hagnano hira za tsisy vola manosika anao amin'izay zanako zegny fa raha fataony fa za sady nianatra nihira za koa mandeha magnano concours mamako aby magnatrika za akagny miaraka amin'olo jiaby heureusement tegna tsy nahazo voalohany fo tamizegny fa tsy nandignena ndraiky jusqu'à zao za mbola misaotra izy fo satria izy zegny souple be taminahy tamin'ny resaka musique ok fa mamako nandra organisesy hoe mikoragna hoe zegny zanako za zegny tsy araiky hiagnina amikobe fa tegna le mama zegny tsy entitry be nagnano karaha le zegny fanahy ndraiky tamiza fanafika baka volaniko zegny fa beboka anao ro ndraiky nivote za jusqu'à tampazapa io ro jiaby koa malôgna satria zegny fa igny ny tianao ke tsy afaka ialandroboka zanakanao io le tegna ny za ndraiky resaka sérieux karaha miherign'olo za tsy za ndraiky tia mikotragn'olo
izy io zegny fa dadiko zay ndraiky zegny mahay mikoragna aminakahy izy tsy mitovy ray aman-dreny jiaby zegny dadiko dadiko io micomprendre za be manonga za izy kofa raha fa izy fo zegny tsy tiany fo zany legna anadaladalagna jiaby io miherin'olo za e non tsara ndraiky zay le mampiavaka ny atao fandaharana e aleo koa mba libre ny artiste fa tsy fehezina dia zavatra mety hoe mana zay koa angemy mahavoantsika surtout hoe tsika malagasy fô misy zavatra resana dia hoe fady zany tabo tsy afaka ananina indrindra moa hoe amin'ny fahita lavitra ohatr'izao inona moa manahirana fampiresana détaillé zegny le raha le raha tokony détaillé satria amin'igny no tegna mitondra soa aminazy fa tsy le raha za ndraiky tsy mahay mikoragna karaha iny satria efa fantatra ny zavatra azo anamako hoe mirinasy ny artiste koa zany dia resahana eo resahako mihitsy ka resahana tsisy problème zegny koa agnisan'ny tsy dia mampivolambolagna za zay koa fa ankilan'olo mbola tsara nikoragna aminaka ohatra za direct be za mivolagna fa tsy dignin'le olo zay raha volagna dia aloko za mangigny ka kafa une fois zegny kafa mandeha koragna za ndraiky mikoragna tsara ok tafaraizana ny pisimany nety ok ary mentsika fotoana indray ry zareo satria lasa variana presany mirina ety ny artiste atsika dia omena fotoana ihany koa anareo any tokantrano anaraka clip indray le clip ve zay alefanay eo dia mety daholo rehefa momba anareo telo mety vita piqûre anisety vita piqûre anisan'ny tena nalaza ihany koa iny zegny ndraiky tsy resaka fitiavana irafir ma alefanareo irafir mety aminao mety fô na afaka mbola mame choix ianao tsy manino fa nandeha nkitotoa go taba alefatsika taba kosa fa fasanao classique el kirikou ataotsika mamarana anazy le kirikou iny ok le choix-ny mirinazy alefatsika zao allo mihitsy za aloha misafidy ny Rebecca fa maromaro ny tiako ndao ary ndao dia rehefa aveo tsika verinety ho hitatsika hoe faranantsika amin'izay ve ny ferahana sa na ahoana fa miankina amin'ny resaka miainga eo ihany dia mitoy-atrano fiarahantsika mariera-trano moa zany fa dia mbola aty amin'ny Little India aty tsara lalàna no misy atsika dia izao tazanareo izao dia efa miditra ao anatin'ny tena plat izy haika dia tena hoe voky tena voky ka dia ararotina trano hoe mitongava reto mitongava hoezantsika hofitinina ihany koa ny resaka satria mandeha dia mandeha ny fotoana mitodika ataon'ny seisa inona ny vaovao izay miandry any mpakafianao manokana ihany koa amin'ity taona 2025 ty nakamo zegny mifombako za tsy dia hoe misy raha précis be hoe avika inspiration le raha fa nandry mpampagnategna tsara trano satria aiza ma za zegny dia mpagnategna raha ratsy fa kafa ratsy izy dia samby tsarainy jiaby tsara izy dia tsaraitsika jiaby koa fa ny raha tegna tsara ny boaka zegny le volagny tamareo teo le kitoko igny zay manakina manasa anareo jiaby zegny za zegny satria misy leçon zegny agnatin'ny raha zegny agnatin'ny clip zegny satria za zegny kofa magnano clip scénario zegny nakatena raha ahoana volagny mampasadekatra za zegny resaka scénario za tsy misangisangy amin'ny resaka scénario zegny dia zegny ny tegna comme d'habitude karaha ton clip naka jiaby dia manasa anareo za zegny totoa igny zegny voalohany amin'ny tonté misy efa hafa magnaraka koa amin'ny TikTok ao la mifinifinena anareo mahita izy fa nataoko izy pour le moment fa mbola tsy nataoko officiellement ndraiky fa misy hafa koa ao mora ihany be le manao artiste tsisy raha mora tsisy raha mora na artiste na mandroaka faky na peu importe tsisy raha mora zegny ka ny fijeriny any tokantrano manko rehefa mahita an'ireny clipnareo tsara be reny sambatra be le riva io zao seisa manko 14 tsika androany le 15 rapitso ny fetinareo any Paris zay raha tsy diso dia ny olona any tokantrano any zao dia efa mijery manao clip kely eo dia jere dia manambola be sahady zay koa mba teanao zay ny mahatonga ny fantaniny iny tiako apetraka aminao hoe mora ihany hoe ty monde misy anareo ty ty monde agnisan'ny sarotra satria izy zegny investissement aloha nataonao voalohany
Ary le izy investissement hoe ataoko hoe karaha ataontsika tsy mitovy a hoe anao vendeur par exemple anao andeha varotry kiraro sûrement kiraronao mety ho lafo fa anao vao manomboka monde n'artiste anao milancer hiranao voalohany aza magnategna anao alaza sentry ary zegny matetiky mahavery amin'ny jeune sasany amin'izao fotoagna zao hoe zany nde hagnaboaka hira tsara be clip tsara be kanefa combien les projets donc raha jiaby zegny misy raha igny zany hoe misy comment on dit ça misy fepetra arahigny karaha ataonao hoe mivarotra anao ino raha tokony karaha ataony mianatra karaha ataony marketing ihany zany musique antegna marigny marketing alafo ya de le fomba fandafasagna azy misy satria aniseta hafa ninazy hafa ny Rebecca hafa ny Seis mety hafa koa ny artiste hafa anao zegny mila managna ny mahizy anao agnatin'ny monde n'artiste raha tsy mahavita mi se démarquer sarotro be zegny zegny mampasarotro ny monde n'artiste satria olo jiaby samy mahay mira sasany misy ony mahay mira maro e fa nefa izy tsy lancé donc mety izy mahay mira fa mety le façon ilanceny azy zany tsy mampety anazy averiko aminao ty fanontaniany ty aminao manokana olo loatry ny ahoana ny tokony ho artiste satria manko ianao efa talohany ty mozika ataonao ty a mpamokatra de zay ianao vao niditra de na ianao manokana raha de efa mahafantatra hoe matoa zany ianao resy lahatra hoe io se isa miaraka aminay eto ambony latabatra eto mora midy ianao zany ah non pas forcément c'était un peu difficile quand même si hoe mora za fa zay le hoe olo samy amin'ny anjara fa anao koa miezaka mafy ary ny atao hoe miezaka tsy midika hoe ka za efa niazakazaka nandeha tary de nefa mbola tsy nety fa le raha tsy agny le fiazana fa tegna hoe misy hezaka mihitsy ao azony mirna pardon mirna de izy zegny a raha hoe ataoko fofoy satria mety maro be koa ny mpanakanto lina amin'ny raha volaniko zegny satria anao mivolagna hoe en slash on se dit tout misy karazagna manko le laza monde n'artiste zegny misy ny laza limité zany hoe ataontsika agnatina hoe circonscription araiky anao misy ndraiky ny laza circonscription fa nefa le tegna sarotro zegny le anao mambabo fon'olo jiaby agnatina ataontsika Madagascar zegny ao manko but voalohany agnatin'ny nationao zegny ao voalohany de igny zegny anao zegny mila managna but hoe aiza le tanjognanao anao alaza amin'ny partie tany misy anao fô sa anao ty andeha lavidavitra kokoa de il est là le but en fait hoe anjaranao zegny mahafantatra hoe za ty andeha ty de mila mafimafy koa zegny raha tokony ataonao par exemple par rapport amin'ny zafady par exemple par rapport amin'ny texte anao par rapport amin'ny satria olo jiaby tsy mitovy fiteny déjà Madagascar edy efa hetsika raha zegny tsy mitovy en France hoe rehefa hoe salle de salle zegny rehefa na amin'ny peu importe na sud français du sud na aiza salle fa misy tanàna sasany maloto mety hafa koa fivolagnany azy on sait jamais zegny mahatonga hoe mila ataonao au moins teny azonao jiaby zegny le raha de igny mampasarotro izy c'est difficile en fait tsy mora magnano raha tian'olo tsy mora ary tsy hain-tena koa ararodiko moa fotoana satria hoe zao ihany koa vao niaraka tentsika mianada inona zany ny tao inona zany ny ao ambadika an'le mahatonga ny seisa hoe aleo raha nga tsy nijanona teo amin'ny producteur fotsiny ihany fa hoe aleo enao mihitsy niseho nandeha ny fotoagna maro be raha nataoko sady nagnano producteur za lancé artiste za nandafoira tamin'ny artiste efa malaza koa za tsy volagna zovy tsy azo atao zegny tsy azo atao zegny manjary sao de misy tsy faly reo aminakahy izy tsy magnino fa misy sasany pourquoi za tsy tia mitady problème amin'olo pasa satria zay mihitsy ny contrat anao zay zegny contrat hoe bon za koa zegny de toute façon moi za tsy de mivaky loha hoe izy koa fa azoko raha tokony azoko c'est bon, il n'y a pas de souci. Fa le raha amizay après zegny maro be hirako tsara amezako olo de karaha regny simba le izy karaha hoe hira raiky misiran'olo ohatra za zao mpamorogno ataon'olo hafa izy tafavoaka an'le olo tsara fa hirako fa za edy mahay mira azy efa za edy non je le dis vraiment fa za edy mahay mira hirako parce que za managna genre de langage bizarre zegny agnatin'ny hirako zegny managna fombafomba fiteny hafahafa karaha tsy miteny karaha magnafangafangar teny be zegny za de lasa sahiragna le olo miinterpréter azy donc fa za edy zegny magneva amin'ny hirako de teo za fotapakevitra bon ampy zay ataoko izy ty vita moa zegny fiana za moa zegny fa tsika tsy nano fianaragna volagna tamin'ny mamako za tamin'ny za nagnano master anaka hoe vita master anaka za fa tsy hagnano master tout eky fa master fô nanaka za non anao manova fo anao voninahitry ny ray aman-dreny bon amezako voninahitry ndreo volaniko ataoko raha ty fa après ndraiky
za magnano lancer carrière anaka de natao zegny de ça a un peu marché jusqu'ici voilà mandehandeha fa tsy tegna mambon dia ino am'izay ny tanjona ao anatin'ity mozika ity ho anao anoka bon matetika manko somary miodikodina foana nareo artiste hoe izy ity fa za tonga dia mahitsy be vola koa sarangany tedavina rehefa samy mivarotra en fait ihany à un moment donné karaha ataon'olo jiaby hoe mianga karaha ataonao à l'école za tia hagnano docteur anao amin'ny resaka docteur volananao passionné si antsika anao au début zany tu ne penses pas à l'argent passionné anao fa vu une circonstance mandalo amintsika izy io ty anao tsy maintsy andiniky vola fo satria fiainagna sarotro dia anao mandiniky vola fa kosa anao tsy mila miala lavitry ny passionanao soit toujours passionné zegny anaty raha ataonao na vola io fa vola marigny tady vola hoe mandafo zay le hoe alafiny antena alafo la muzika ny tena dia karaha zegny music is for sale you know mazava zegny Rebecca Music is for sale. yes moramora ve le hoe vehivavy manao artiste anisete tsy sarotro be ary neny anisete ny rehetrarehetra tonga dia alaina mora daholo zay zavatra miainga rehetra maromaro any zay artiste mety tety fa tena nanao ohatra zao zay vao hoe zay vao tonga am'le toerana hoe vao tonga am'le toerana non zo karaha ataony raha jiaby ezaka fo anao dia eto anao arakaraka ezaka anao fa za zegny tsy mahita izy hoe efa miatra manaigny sarotra patience zegny le raha tegna karaha zegny fahitavako izy fa raha koa fa tianao io tsy maintsy misy raha sarotro elandalovanao fa tsy araka an'lay fivolagnana izy hoe raha zala magnano artiste za zegny tsy mahita izy karaha zegny maro olo mitaregny magnano zegny nefa fa izy koa zegny azon'izy raha tiako igny zegny hitako karaha mafinaritra hoe karaha le passionné zegny antena ia karaha zegny zegny nata fa olo baka samy amin'ny rahanazy ako raha io hitako koa azafa tsy manafo karaha volagninareo sy anisete i raha io au début tsy afaka afangaro anao zay koa fa nagnano artiste nagnano pire igny sendriky zegny fa après anao afaka magnano raha deux côté fa tsy possible zegny anao zio nagnano magistrat ka anao ndeha hagnano danser zegny satria izy efa hitany zagnaraka mahay hoe efa fitadiavam-bola be araiky misy ny artiste efa asa be donc anao mbola hagnafangaro zegny amina fa anao tsy amezany riziki baka anao tsy haiko raha tadiavinao baka ambara anao ty ho artiste anao nefa mandeha magnano juge ary koa marigny zegny nefa ny zavatra tsikatro raha misy eto amintsika eto Madagasikara indrindra moa raha oharina amin'ireo any ivelany ihany hoe ny mozika antsika dia mbola tsy sarizary izany hoe ny miandro fa malaza foana le olona zay vao afaka hoe mivaly le vola le hoe lany dia donc zany aminareo telo mianadaly fanaovana mozika eto Madagasikara mahavelona ihany ka zany raha tsy manao zavatra hafa fa tena hoe mozika nao concentré tsara anao aminazy anao koa mikartone nao velogno anao koa malaza anao velogno io misy olo tegna marigny misy olo zay volagna mavelogno le izy asa jiaby na mety tsy mavelogno ohatra tetika zao ataontsika hoe za raha miteny olo lehibe fa ataoko hoe juge za koa tsy haiko mijery volanaka par mois za tsy raha fo dia karaha zay koa ataony artiste fahaizana mijery volanao fo mampandroso fiainagnanao na izy mavelogno anao mihina anao karaha ataon'olo jiaby tu mange mety sy ndraindraiky anao minareo mazava le maro baka olo diso hoe artiste toujours belle vie non fa le mahavelogno tiany mirina volagny ma tsy mahavelogno dans le sens hoe fidiram-bola suggestion ny hoe ifidiram-bola ny artiste ma mahampy andeha hivelomagna za ro amaly zegny izy rô hitako tsy ampy ka zay manko tiako non raha tiako mitoniagna anao koa zafady sa zany tsy mahazo question tsara hoe sarotry le karakôry amizay ma le tegna tianao tonga aby le hoe être une artiste être une star vie de star satria misy dia miaboaka izy io raha mahita sara ka zay na ny fomba hitondranao tenanao ohatra ny hoe za zao mirina mety za zao moramora mina mandeha aritsy mahany fa nareo tsy maintsy mbola eo ihany le hoe za vao anao an'izao dia tsy haiko izy zegny tsy mampitsieky be hoe zegny satria ianisety baka izy voly tsy haiko fahitavako isamolo baka amin'ny fomba fahitavako fiainanazy fa karaha ataoko ninaka hitako mashiry hoe hitako tsy miderange za tsy hitako tena misy raha mampijaly za satria zegny
za ty ohatra za koa misy raha tiako atao za zegny tsy voateritery ny eritreritrinaka za sy tara za drako tsy magnano karaha zegny za zao koa fa hikorana aminao tsisy raha mampavozy za tsisy raha za io ndeha hivangarantany ary za tsisy hoe artiste karaha za ty zany any za zegny tsy haiko zegny iny volagnako izy sarotry dia boko fa ndeha misoma anao na vitsy olona maro koa fa leralera hiasa tiako raha io tiako na dimy anareo mitsangareo roboroboko agny atsika fa samiala après tsy haiko zegny boko andeha hagnano clip anao raha hitako sarotry eky fo zegny anao andeha hagnano clip mampiasipiasy olo anakany ndeha hitadidady place iako hoe tsy haiko karaha hitako karaha koa ataoko mazava izy aminao mirina fa raha zegny tsy marary be zegny être artiste zegny ça va karaha ataonao magnano asa tianao anao zio magnano fily katakata asa tianao anao mahay mandoky izy akafizinao igny tsy haiko asa azonao raha tiako volagny sisy raha manahirana zegny zavatra tsy karitrateo raha mahakasika ny Anisette manokana aloha indrindra hoe nifampiresantsika amin'ny raha vavy teto pendant ty émission ty ianao le tsy makalagy zany ianao le olona positive eto Anisette anisan'ny tazako manko reny zavatra miseho anatina réseaux sociaux reny inona fika ataonao mba tsy apararo ny fonao manoloana an'ireny kritika na hoe ny fanakianana zay mahazo anao anatina réseaux sociaux reny critique i raha inge tsy jireko tsy haiko asa karakory ataoko volana izy aminao hitanao fa kosa tsy hoe za tsy mijerika tsy ilaiko regny olo regny matoboka ro aminakao ilaiko ro magnampy abony anaka regny azonao miampy faninaka matoboka mijanojanoa tia za fa azonao vava samy manana ninazy zegny samy mivolambolina fa fandraisako regny ohatra anao zio aleko exemple misy olo micritique anao zegny hoe anao za amin'igny zegny tsisy aretim-po na nipitipitiny na karaha ty fa za zegny mizaha hoe raha tiany drako ty volagny zegny tsy tiany zegny sanjinaka zako sanjinaka sy ty karaha sava mbola fa tsy hoe vadiko sanjinakany volagny tô marary fonaka za zegny tsy marary fo amin'igny ohatra karaha nivolagnirina teo zao hoe anao Manisette karakory mataonao na mandeha magnaboaka vadinao Facebook anao tsy zegny hoe misy olo zao mivolagna ty hoe karaha na sambanazy lehilahy ohatra karaha matetika hita commentaire za nge ty mitokiky tellement tsisy raha mampararirara za karaha magname ambiance pagenaka zegny anareo regny fa za miala lavitra fa tsy ka samby ato fo karaha zay zegny tsy mamparary zegny igny fa vao maika misy raha azonao raisiny koa ny ndraikindraiky fa samy olo amin'ny fomba fanehoany message-nazy misy raha tena ampitegna aminao ndraikindraiky fitiavagna izy regny ndraikindraiky fa olo samy amin'ny lohany fa aminaka manokana totoizy nareo fa io tsy grave tsy ka samby ato karaha zegny atsika ato atsika misamizy tia gnasinasanareo magnasinasa atsika fa mitsinjika koa lera fanody amin'ny baly azonao faonareo raha tianareo atsika eto fo sa karakory marina mihitsy zany sady mijery tsara se isanao meno misy zavatra raisiny ao mariny zegny mariny zegny satria en fait antena koa personnalité publique anao zegny efa vonona isedra sy iainan'izay zavatra tokony raha ndeha ataonao mamparary anao fiainana fa raha io ndraiky tsy sedra koa fa tsy fa karaha io fiainana c'est la vie mafy aminareo artiste rehetra ka zay ny azoko atao ny chapeau za tena amin'ny chapeau critiquer tena magnajiaby fa ianarako zay le fiainany Anisette zay ilaigna le raha ny artiste satria bekanao tsy mivoaka le raha volagnin'olo zay raha mampiasa loha za mirina karakory dadiko ambilibe agny mariny ino raha tokony amezako dadiko mihina tsara dadiko miaigny tsara i dadiko agny karakory ray aman-dreniko ery mamako zay ça va dobo rano ambilibe agny karakory rô zay fa ro karakory eky vadiko ty azonao teraka zegny projet-nay zegny fa tsy hoe sikinao Anisette sy hoe iny zegny ambiance-tsika perikinao Anisette sy manevanao Anisette za koa mahita raha so azonao olo nisy publication zay tsisy olo tsy nivolambolagna za tamin'ny resaka bango za nagetagna voloy
tsy haiko fa masironga miaraka amiana aminareo Facebook aty sérieux tegna tiako nanjarantsika jiaby miaraka ny tokikibango iny za magnambaranao ny publier koa braio fôte zegny hitako tsara zay fiainatsika ato fampipotrakotrana za boka olo volonté mikotrangolo nitenenako hoe mierin'olo anao tanao za tia mikotrangolo amizay legnan'olo tsy mahay za mieritreritry hoe marary aminakazy izy zakotra au contraire atsika amin'igny raha fampipotrakotrana ato fa tsisy raha karakory raha karaha zegny ok magasitraka an'reto artiste atsika reto fa dia zao reto mifarana sady fiarahantsika efa somary midépasse ara fa aleo apetrako ato amin'ny Rebecca niafatra indrindra hoe ny hitanao satria efa nahita lesika ianao teo aloha teo dia efa miditra ao anatina relation vaovao ny hitanao hoe mampaharitra ao anatin'izay hoe resam-pitiavan'izay mampaharitra naharitra edy za zay tam'ilay taloha e fa toy izy nandeha folo taogno mihoatra zegny naharitra no raha tiako volagniny hoe amin'ny fiarahagna za tsy andeha agnametsiny hoe inona natonga fisarahagna na avy tamin'olo na ino fa matô misaraka tsy mifagnaraka dia ho an'ilay relation vaovao zegny raha azoko volagniny angala leçon hela baka amin'ny aniseta ato za ndraiky nyity satria za zegny agnisan'ny lesoko anaty amin'ny fiarahagna anaty aloha za masaky tsy masaky karaha ny aniseta hoe avy masaky za ndraiky mety ho asaky ndraiky atoato fa pour l'instant zegny za mbola tsy masaky fa leçon azoko aboaka aminandre zegny hoe fitiavagna raha mahery izy koa mbola azo alamigna alamina koa fa tsy azo alamigna azo miasalonda volagnin'olo hoe tsy magneva misaraka tsy zare mizakazy fô anao fa izy koa tokony azo alamigna izy alamina dia alamina jusqu'en farany assumer va relation dia zay magasitraka ny Rebecca dia eto foana ny destination malagasy ny Rebecca zany tsy afa misaraka dia aleotsika tonga dia eo amin'ny mierin'olo inona mampaharitra ny relation satria ianao zao anisan'le hoe tonga dia masambyjoro mihitsy hoe ny anaty apublieko amin'ny Facebook foana ty fiarahako amin'ny olona iray ty raha zay ny somary mampatahotra na ny vehivavy io na ny lehilahy inona ny tena hoe base ny relation za boka tsy tegna mahako tsy tegna le conseillère secret anareo boka tantarao aminay mampasiro izy mila mahay mifampitandregny olo aroe mifankatia io tsy voatery tegna vadinao an-tragno na sipasipanao agny io na tsy haiko zegny aninonao agny izy fa communication zegny tegna mila mipetraka ohatra olo fivadiany zegny tsy maintsy misy raha fo tsy ifanarahnareo na olo kibo araiky fo mahay tsy fagnaraka anao fivadiany zegny samy amin'ny tany natobo anareo tagny koragna io mila communication zegny mila mipetraka fo bon na miady anareo aza hoe mbolagny za tsy fijeranao za andeha azonao ohatra anao mbe mandeha leraleran koa anareo vo fankahita misy olo meloko magnano karaha zegny tsy karaha igny zegny atao izy koa fa misy raha tsy fanaragnanareo ndraiky vadinao ataova fo koragna tianao tsy tianao boka drako ty fa igny vadinao matoa anao midoko io igny safidinao donc koa anao mbala magneritreritra hoe tianao tsara fiaragnanao ndraiky olo vadinao aloha siava koragna satria efa igny safidinao anao fa tsy managneritreritry andeha hitady ailleurs donc aloha sika koragna babane tsy tiako raha karaha ty ino antony anaovanao ty za karaha zegny sa fa tsy tianao tsy ka ilagno ohatra izy baka tsy maintsy koragna izy tsy maintsy koragna baka non tsy zegny fa zao fa za diso basy vita karaha zegny koa za hitanareo io mahay mivolagna diso tsy hoe ke anisety tsy karaha zegny za zio ohatra misy raha tsy mety ataoko tsy resaka fampirafesagna za tsy mampirafy fa ohatra hoe tsy resaka fampirafesagna fa ohatra zegny amin'ny fiainana zegny anao tsy maintsy misy raha madiso anao hely amin'ny vadinao tsy voatery izy fo diso za mahavita magnano azafady azonao tamintambeziko karaha zay zegny naka fa tsy hoe za fo zegny mila atao karaha-zagnahary naka tsy karaha zegny raha tiako volagny mifampikoragna fo olo are mifankatia fa aza mitana hoe za boka tsara za boka stara ohatra za tsy stara fa ohatra zegny za stara igny tsy maintsy agnatony za fo tsy magnano karaha zegny magnano karaha olo jiaby mahay mifampitandregny izy koa zalahy anao fivadiany mahay mifampitandregny alaminareo io koragnanareo za sura fa io madigny ela io tsy ravagna ny hoe zegny hoe nata misy lehilahy tatrany magnangy agnabo fandriagna mbala vita koragna misy raha agnabonabony zegny koa non misy zegny raha misy amin'ny fiainana zegny non misy navinisy
manjary ny tantara secretn'olo koa baka za fa avy nisy tany olo zay nitantara karaha zegny taminaka tegna mbola nilaminy miôva lay lehilahy azonao raha karakaraha zegny zegny donc zegny fogna ambarako anareo fa important be lay communication entre olo aroe mifankatia zegny fo zegny basiny dia mila mahay mifandefitry enzana ihany mandinika an'izany hoe sanatry ny resaka olo seisa dia tratra ny olo tiany teny ambony fandriana tamina fanazena zay ndraiky za tsy malefitra zegny e so lela jobjob za raha ty zegny hoe vatiko zao na matatra za tsisy dikana aza tatao aminaka mazaka an'izany ve ny lehilahy mazaka hoe viavy tsy mazaka lehilahy tsy madigny raha ny faible inona hoa mahatonga ny lehilahy mampirafy nefa tsy mazaka apirafesiny aleo hoe anao ny ataova le valintegna marina tegna marina igny mahatonga ny lehilahy vérité mampirafy nefa tsy mazaka apirafesiny bon zay le volaniko hoe lehilahy couillon lehilahy tsy couillon zegny terme fampiasana izy azonao lehilahy zegny en fait zegny couillon nareo lehilahy mandinika ambany zegny mahatonga hoe couillon satria en fait ny lehilahy zegny za tsy antegna par secret jiaby progressite koa fa le raha tegna le objectif raha tianareo tongavana hoe tanareo hoe viavy toujours viavy fô lehilahy fô zay mahatonga nasiagna misy lehilahy viavy ny viavy koa sagnatria ataoko par exemple koa sagnatria ke nisy lehilahy naro en'olo ke tamin'ny toerana raiky en'olo hoe maro olo niaraka tamin'ny viavy igny ozy olo itrika ian'olo izy makrely voilà koa lehilahy ndraiky basy maro viavy lehilahy boko sanareo viavy bofogna lehilahy zalahy grave igny mihitsy ny tegna tianareo lehilahy en fait zegny le magrave anareo viavy misy lehilahy marikitra anareo eo misy jery tianareo alonareo ndraiky mandeha mizaly araiky le bad boy igny nefa raha fa hitanao hoe afana raha ty e no tianao validirina voilà donc il faut assumer misy lehilahy na misy jery fa tsy tiandro izy karaha hitako karaha m'ennuyer zay molo ohatra bah ouais c'est ça en fait donc nefa en gros zegny mahatonga lehilahy magnano an'izay dia simple be le izy lehilahy tia tegna azonareo lehilahy tout simplement tia tegna izy for hainy mahay ninany izy fo mahay ninany anao tsy mahazo magnano zay fa za fô satria magnino za amboa nature zegny moi je suis un chien toi t'es pas un chien parce que je t'ai épousé c'est ça en fait le truc non c'est bon la épouse miaritra zany zay vehivavy rehefa matoa zegny lehilahy en fait matoa lehilahy tadidia fa raha raiky ty ty ndraiky raha afatra kely ampitako aminareo viavy ndraiky ty azadigna lehilahy koa nagnaja anao an-tragno ataony presque ataontsika hoe 70% ny raha mahafinaritry anao izy kosa tsy olo tonga lafatra fa au moins maizany anao ny 70% ary kosa au moins koa hoe mifagnaraka anareo zay le volagniny anisy ato hoe communication au moins zegny à 80% nareo miombon-kevitra fa izy koa fa tsy miombon-kevitra amizay aloha misaraka tsisy dika zay nareo tsy natao hiaraka feky fa au moins zegny anareo misy raha mihitsy hoe tegna ty tegna mampiaraka atsika ty tegna mampilamigna atsika roa fa tsy maintsy misy fô ny disadisa madiniky tsy alany zegny relation ah ouais donc en gros zay mahavilela magnano karaha zegny dia là zegny karaha possessif loatra zegny par rapport amin'ny viavy ina zegny kofa nakaty ty tsy touchenao nefa mety sakisakiny izy mitouche n'olo hafa ambadika ary karaha zegny nature le raha en fait possible mihitsy zegny tsy atao excuse sarahagna amin'olo tiantegna zegny raha karaha zegny ça dépend io amizay le volaniko hoe arakaraka ny fifandraisanareo là ça dépend communication ohatra basy lehilahy ataontsika par exemple koa tegna lehilahy magnaja anao izy jamais ataony mitratra anao mihitsy hoe izy magnano raha karaha zegny magnano n'importe quoi ary kosa misy ny relation ka igny hoe jamais ozy izy amizay misy ny relation ya bah oui misy ny relation ka igny hoe constamment misy l'histoire d'une nuit on connaît tout ça hein. Misy lehilahy iarahany ndraiky fa viavy izy fa tsy hita anao vadiny fô hainy mipody koa izy avoa karakôry mira tsisy raha fa misy lehilahy ndraiky izy miaraka amin'ny viavy constamment dika zegny efa misy fitiavagna ao matoa izy nampirafy anao miaraka amin'olo hafa agnatin'ny 1 mois dia nisy fitiavagna tao 1 mois zegny délai ahaizana hoe efa misy fitiavagna tao bah oui hoan'le misy fitiavagna tao ya hoan'le vomisi avô toy ninaka koa mirina azafady fagnampin'le resaka communication zaty za ngia kofa resaka fitiavagna ngia za concentré mare concentré fa reo mirina fa toin'le hoe communication araiky
bôkô faharoe koa zegny karaha nambarany seisy teo hoe kofa zegny hoe nandeha nampirafy baka itya izy io zegny tsy haiko karaha ataony misy zegny magnangy magnano karaha ty drako izy amin'io manambady azonao managna vady bôgôsy tsakatsako azonao mahita lehilahy ry bôgôsy sanjinaly asa zegny mangitra e minaka za zao koa nahita lehilahy ohatra hoe karaha zegny mangitry ataontsika exemple aminao ranadahy zalahy mangitry zalaseisy masiro sanjy seisy ohatra zegny za le viavy le mahita lehilahy karaha zegny mora foboka masera kofa tianao lehilahy mangitry vadiko alohatsika ivanga parfumnao atiako mangitry vadiko bon za zao io ohatra tiako mahita lehilahy voa maillot costaud mandeha misaly zay ndraiky vadiko drako vidianako maillot ivadiko ameza volanao papa tsika andeha ivanga maillot azonao hoe le raha tianao amin'ny lehilahy ohatra raha tokony mbala andeha tsiritinao zegny ataonao aminazy tsara olo andeha amon'olo ohatra igny zegny ievitena koa zegny anao magnano koa zegny mbala andeha hitsakaraka gauche à droite fa izy koa anao mifagnaja karaha zegny mifampitandregny za mandiniky izy mety za tsy zagnahary hoe ke hoandraky zay ninany sety igny za tsy mahay io amare fa anao manontany hoe ino ma karakory itondrasanao anao ny sety indraiky tsy raha jiaby ataonay tantareko aminao mirina fa legneny afaka ambarako zegny zegny hitako misy mba metimety ny hely karaha zegny ok seisy be fanaprafy fanaprafy za oui expérience tsy mamegnatra zegny fanagnano tsara miresaka aminao hoe tenao naditry za taloha miovra be mihitsy ianao manana ouverture d'esprit voilà makasitraka anareo telo mianadahy makasitraka ny Rebeka indrindra aritra neny fankatiavanareo rehetrarehetra ie makasitraka ny Anisette mampamangy amin'ny fa tsy ataoko mierin'olo mampamangy amin'ny lehilahy joby za isaka zao ty vao mahita lehilahy joby anao fo anaty menimenina ta dia na fa ovako le terme iny lehilahy joby tsy joby fo joby luxe lehilahy joby fo joby makarakara haigny lehilahy joby zay mba mikarakara afitra anakay merci beaucoup mirinana andray zay masiro mikoragna mangy tsara ty zalahy sérieux ezangy tamana merci beaucoup équipe any Record TV jiaby merci anareo jiaby niza zay karakory ma nasiro koragnatsika amagnaraka koa merci bisous jiaby dia zay ny fiarahantsika teto amin'ny destination malagasy akasitratsika napetrano atsika dia ny aty amin'ny Little India tia tsara lalàna dia tahaka izay reto artiste tsirairay avy reto akasitrana ihany koa nareo any tokantrano any akasitrana napiakanjo ny tena tery zareo avy ao amin'ny botika Valary any Analamahintsy akasitrana ihany koa ny Orange Madagascar misy any manoana tsy tapaka ity fandaharanty dia rary fety ny mpifankaty sambatra dia ho an'izay célibataire calme maromaro izay afatra efa niainga telo zay dia ho an'ireo izay mitady ahita ho an'izay mitady numéro any CIS aza ty aminao fa tonga dia midirany amin'ny pageny ho an'ny mitady any Anisette mitandreo fa misy olona efa miandry anazy Rebeka allo ataontsika efa zay tsy tsara raha célibataire ela ok makasitraka antsika rehetra ny tokantrano any dia amin'ny herindrayntsika miaraka amin'ny mpanakanto hafa